svima muđa. Pozdrav svima ljudi, danas igramo Nebloats. Plavi sam ti nasled. Ok, evo ova plava sa opa. Ova je opasan. Tako da mi moramo bježati. Bježi. To, a da, meni. Ne daju meni, a vas. To sa srce. Da više ovi. To malo sumnjam da ne rastemo. To. Idemo malo. Pomoći. Da se zvuk čuje. I, evo, još jedan. Dođe. Inače, svi salirate ovu igricu. Ovo je ovaj sve dobro. Znači, bože igrica. Sine, sad smo najjači. Sad smo sine najjači. Ješi, to. Je. Tako. Sad smo svi ovdje. I ono posto ovo plavo. Ok, ne nastavu. Ovo mi svakak može pojesti. Predajem. I da li će ovaj plavi uspjeti da pride onog crvenog? Joj, ove rekao. Hoće. I onda mi ponovi play. I obili smo jako dobro igru. Znači jako. Recite da sam pro ovdje u ovoj igrici. Ako vam se ne sviđa ovaj klip, slobodno dislike. Ne smeta me. Valja kako sam ja ljudi igra. Znači, da li valja kako ja igram? Znači, pro sam u ovoj igrici. Znači, vidjeli ste kako sam pojao jako veliki. Sad ovim veći od mene je. Sad smo naslijepi. Šta mi baguje? Danas pojedi. I to bi bilo to, vidimo se vrlo skoro. Ćao!